Kolasib Police le Sub Headquarters YMA Kolasib trangkawpten nimin tlai khan Kolasib District Bualpui number 4 hawng Lalrhiatpuia anman. Central Forest Range Kolasib Hnahthial R.O tura sawn Lalhriatpuia Pachuau chuan nimin khan Bairabi R.O Laltleipuii hnenah charge a hlan. Sarkar hnathawkten dan dinglai anga Dearness Allowance pek phut-a lungawi lohna lantir chungchangah Chief Minister Zoramthangan soipui ma se inremna an siam theilo. Congress MLA Lalrindika Ralte chuan Aizawl Press Club thuthar lokhom tu te komin meidum hortoki kongleina a sarkarin mipui poisa chengnuai sangkhat sari somriat pakhat an hmang ti asoi. Clear to te chibe ule Zoramthangan kania Chanchin Thar chunzamang. Central Forest Range Kolasib Hnahthial R.O tura sawn Lalhriatpuia Pachuau chuan nimin khan Bairabi R.O Laltleipuii hnenah charge a hlan. Tarlan to angin Environment, Forest and Climate Change Department Kolasib Division Forest Office Hnahthial R.O post kwa oma Range Officer nei Lalhi Range Pathum Kolasib Central Range Pvt.Ltd le saipum te ania Central Forest Range Bairabi R.O chuan hmuin Pvt.Ltd Range Kopturin Bukpui R.O Lalhriatpuia ruat ani baka vaireng te R.O chu saipum range mui turati ania. Senior CMO Dr. R.K. Lalthamon chuan food package lamchi eitur te chu expiry date emo best before emo lukta ka enma sa thin tur le thil leina dor atangin cash memo la thin turin mipui te acha. Thutso asiama eile inzwar tu ten customer te dole base ang nilaw thianghlim law emo quality thetok law an lantir chuan Food Safety and Standard Act 2016 manga shemthei ani thu atar langa har sadan nei chuan Food and Drug Administration Wing CMO Office Kolasib tir thin turin acha ani. Kolasib Police le Sub Headquarters YMA Kolasib trangkawpten nimin tlai khan Kolasib District Bualpui number 4 hawng Lalrhiatpuia anman. Kolasib Police le Sub Headquarters YMA kumpuan ti hian nimin khan an thudon bozuin Bualpui bula Manipur trangkawp konga Mizoram lut gypsy number plate omlo chulo changin motora chuang mi pali te chu number 4 an phurle phurlo zotin an phur an nei lo thuin an changa hemin nu hian lirthei dapin heroine number 4 hawng Lalrhiatpuia an muta ani. Kolasib Police hnenah tanga thudon danin heng mi an man te hi Manipur mi vekni in seikholen khongsai kumsomli panga sanof hemkhotong khonsai jongnam tuinut sai kot Chorachanpur Manipur dengming thangkum somthum paruk kapcha zolam fapa Chorachanpur Manipur lungmin lal khongsai kum somthum otkholal of Utsatampak Chandel District Manipur jamkhotin sat kum somthum paruk mangkhole thak hokip Chandel District Manipur te chu thubuai siam sakin an manatuk in khan an motor man gypsy chu Kolasib Police Station kota dabnon le in heroine number 4 hawng Lalrhiatpuia chwale ani. Number 4 nei tu apu mi pali te hi thubuai siam sakin vo in khan court a hruai ngal an ni. Sarkar hnathawkten dan dinglai anga Dearness Allowance pek phut-a lungawi lohna lantir chungchangah Chief Minister Zoramthangan soipui ma se inremna an siam theilo. Sarkar hnathawkin zomkhom Paul Federation of Mizoram Government Employee Welfare Pvt.Ltd Chief Minister hi nimin khan Chief Minister pisa anin bia Sarkar hnathawkten dan dinglai anga Dearness Allowance pek phut-a lungawi lohna lantir chungchangah Chief Minister Zoramthangan chuan Sarkar hnathawkin zomkhom Paul Federation of Mizoram Government Employee Welfare Pvt.Ltd chu asoipuia thudon danin anin komna hian Chief Minister chuan tundin hmuna sarkar sumdin hmun athat lo awangin FMGEW Pvt.Ltd chu lo thiam sham tur le lungawi lohna lantir mek ti top turin angena Chief Minister ngen chungchangah hian FMGEW Pvt.Ltd chuan anmania thutlukna siam mei thei ani lo thu le thole ni ankal zel dan tur soi ho tur in kau khom thu an soya he in ron khomna hian Chief Minister ngen na chu an soi ho tur thu an shil ani.
Tarlan thin to angin sarkar hnathawk in zom kompol Federation of Mizoram Government Employee Welfare Bultumin dan dinglai angin zirtop ni atangkhan batch dumbelin an lungawi lohna an lantira an thelpu chungchangah sarkar atanga thulo mom an dong lawani chuan August ni somni pani sangni somni pathuma an kalzel dan tur ngei to tur thu an lo soilok to ane Mizoram Sarkar Hnuaiah hnathawkte chuan dan dinglai anga Dearness Allowance pek phutin zirtop ni atangkhan batch dumbelin hna an thok ane Congress MLA Lalrindika Ralte chuan Aizawl Press Club ba thuthar lakhom tu te komin meidum johor to ki konglein a sarkarin mipui poisa chengnuai sompasari zariat sompakhat an hmangti asoi Lalrindika Ralte chuan sarkarin he project hi hortoki khoche vela ONGC ten lei hnuaiah zirchian na an neya chumi atana khole motor lian tak tak laklu anga wangin he konglei hna hi tho ani ti soin a tho khatna phase 1 a chengnuai sangli zali somli panga sanction ania contractor chu RV hluna eden thar Aizawl ani phase 2 a hian chengnuai som pathum zathum somruk paruk sanction ani le a RTI zona sarkarin a chana atanga alandan chuan he hna hi abi ka thongai chi hna ani awangin register contractor na zongin an thok theilawa restricted tender manga contractor chale thiambi khan anni thutar langin chung contractor an thlan chhuate chu package 1 a Zoramthangan electric veng Aizawl package 2 a Lalhriatpuia Pachuau Aizawl package 3 a KR construction Thuampui Aizawl package 4 a Vilal Biakzama Vengloi Aizawl design and construction of T-beams KR construction Thuampui Aizawl design and construction of T-beams Zoramthangan electric veng Aizawl te anni thu asoi hetiang Mizoram sarkarin meidum to hortaki kong lei atul chan ni asoi lai hian ONGC lamatanga thu andon dan le document an nei atanga alandan chuan ONGC hian meidum to hortaki vela oil le gas zonna an tho chu kumsang ni sompanga October thla khan an lo chha sandai to a an bungra te po ONGC forward base silchara anda vekto atia heibaga hian Directorate of Geology and Mining annual report 2022-23 alandanin ONGC hian Mizoram sarkara petroleum exploration license fee apeto lauti achianga Mizoram oil mo gas azonna chu an top santi he hian ati chiang hle ani ati oil le gas azonna chunzom le tur chuan Directorate General of Hydrocarbons DGH Noida atanga phalna nei angai thu soin voin thlangin phalna anla nei lawa phalna hi an mudonem ti po soi thei ani lawati MPCC Vigilance chuan ramin amamo po nilaw mimal indu saknan mipui poisa chengnuai singkhat sangsare zariat som pakhat lai aluang ralhi Congress Party chuan poi atia he thilamo phurtu hi mancho ani an dan manga shem ani ngei theinan atop thlengin ma an la don ani anti Mami district chung lir thei manga ezong ten thu chu an tarlan danin Mami district chak lang na kong puipoi mo tak me hang National Highway 108 dap chwa to Mami to tuidam dar lak le Mami to Bairabi to Zamwang le dap chwa le West Pailen kong te sarkarin thazok asiam that ani theinan tugin jingda ru ka tanga tiam chin omlawin kong andang chata hemi awang hian lir thei tangkhang omnwal to ani roadblock hi Mamit peng dap chwa Mamit Sericulture Office bulle Zamwang 0.8 duty ani a nimina roadblock hi Mamit all NGO baka lir thei ezong dang te poin an thlop bok ani kongpui dan pin chungchang hi Public Work Department chuan thu chwa siamin National Highway 44A highway harsana sang thlen thin chan chu highway siam tu contractor Gayatri Project Limited chuan sum harsana an to wangani a he kong chunga thunei tu ministry lampoin an contract top turin tunaya Mizoram Pvt.Ltd ashiatira an contract top na la tho zo laute thok tura thok zo tur zonga malak mek ani anti tunlaya Mami Truck Owner Association ten thu chwa harsana sang an soi chungchang hi soi fe in PWD chuan dar lak le bongwa in car Bailey Bridge chu a hlui to a motor lian full load tan zongam ani lo awangin load restriction siamin zotok 12 metric ton chin tan zo phal ani hele hi siam thatura ma lak mek ani a emero chu Bailey Bridge siam thatur hian lei omsa hi nor chho arem khom thatle tur ani a hei wang hian lei siam that chung motor tlan tur kong diversion nei angaya thalaya tuitlem laya motorin lui adai kai thin nalai hi motorin adai kai the le hun
Furzoa Bailey Bridge siam chatur hian malak me kani National Highway dar lak le tuidam siam chatna hi ti topa anna hi thok chak thei tur contractor dang thlang tura retender turin malak me kani a tundin hmuna achhezwal siam chatur hian ro manna siam me kani a malak tan thwai ani ang dar lak le bongwa inkar te reiluya RCC Bridge po National Highway 44A contractor hnuaia tho ani a tuna contract na kallai hi ti topa anna hi thok chak thei tura contractor dang thlang tura retender tura malak me kani a tuidam existing road ta kong chhezwal lai cho munchang shanga concrete pavement a siam that ani concrete hi curing period alani awangin kong atlo jok theinan motor lian ti chu zoti ri lo ani a ama ero chu mamona anasat em awangin voina tang hian motor chitin tan he kong hi hon me ni se ti in mamit SP hnenah po thlen ani mamit to Bairabi R.O chu tun hnaya National Highway a puan thar ani a akong chhuat siam thatnan ministry in annual plan a chengvei bel che somli panga an ro mana estimate po thelu to ani sanction ani vele thazo ka siam thattum ani tundin hmuna kong chhezwal no thaturin a thei anga malak ani a chakjok a malak zel tum ani dap chwa chu West Phailang kong kilometer som pariat zeta thui chu Pvt.Ltd en kolani lawa BRO en kolmek ni in Mizoram Pvt.Ltd in achia thata thu an nei lo ani khatin song khat Chanchin Thar kan puan thei chu ni e